Hakasin ke Baar, ke Don Bosco Media Network, kan sapenlong ya kajing ya kop ruai, ke baju tip ke surken ud The Voice, ke badai ke wei neki rensan ke ban kentiu ya ki kuon samla, ki badon sap hakar ruai ke siau. Ya ke ba en sapenlong ha Don Bosco Youth Center, ke ban sedang nadu ke ar tarik unok pra ar hajar ar pulai, da ke blind audition, bat ya ke elimination round, kan sedang nadu ke kendai tarik unok pra, hadu bandapoi ke grand finale, ke ban long hakalai puwei tarik unok pra. Nakaliang uba OL Marbanyang, ringkat ki dekot ke Don Bosco Media Network, minta kilapen benapai ba, da ka bakot bat wer ki samla, banuan shimbenta hakate ka jing yakop ruai, bat ki bayok ra nam job, ki nyuak ka song pisa ka bashilak tingka, bat ka by registration kalong shi hajar tingka. Nakaliang ki dekot ke Don Bosco, kilapen tip ru, kinu ki banyu ra ya ka nam job, kin long brand ambassador jong ka Don Bosco Media Network, bat kin yo ru ban le ya shimbenta shadu ka international level, kum ka vocal start, ne ka voice jong ki wei bat ki ri. Ki banyu rung ha ka grand finale, enjiet tang shipongut, bat ya ki form, la banyu na Don Bosco Youth Center. Di lembaga PBB kami research kepada Iwan dan I taksi kamu opini pihak dan security kebuat di channel berapa YouTube. Jadi jangan tu ni taksi ini kadai ba ni temu ban yang ke second edition jangan kasur kedua lagi The Voice, lap nak kita pareng dulu, melodious voice, suatu setiap di dia sebagai program ini akan kita jalan kon kunjur kemudian orang yang pikir harulin iba de ibenta dengan Don Bosco Media Network kita Don Bosco Youth Center kunjur iba Martin iba Pau dan I dengan instruction yang kita kemudian yang kecil temu juga dia competition kita penuh. Kami kedai competition kebaar, minsip sedang mila penuh, kasihan menekong kalau bisa kebajau atau kata tabur, kedua, sinang berkentai, dibarit kebahe sana, lesim mentah. But haknya jadi lesim mentah macam sedang, ialah jauh lebih kena hybrid. Cibinya mau naik, iba siapa po mau yong, iba yong ke price menukong, ke price jangkan 6 ladu kemudian job silap tengkar. Walau dia kata di benar kos terbaik lah, letu berkompi menjadi kun sekiranya sekitar tumpuk ke belakang po England po London. Di angkai di orang lain kecil kalau dia kadang keburang dia tadi kesan tu keburang dia Don Bosco Media Network kepada play kadang latu tiban ai kadang lenti ban pental ke kasap apa ke pang ke kita tim tak sedang lu ya kadang second edition yang sedang yang arteriku not pra December berkat kut how January aku lalu kut kesan ban but Kakaknya ka edition kebaar, bila yo ini berasnul bila bukre, kepala batai siapa yang tu yang temu bahwa condition prepare kebaar ni bilang sedang ketika edition kebaar. Dan tak kau price yang job ladu, lagi kaladu kata tentang silap tengah. Kanundan kesekan ketika ke price kebaar ke pelai tak kau ka price nak minta nanti ladu bah rai ka thom jadi jinjau ai silap tengah. But apa ki job ikan dulu kemudian dengan Don Bosco Media Network kan ya trace tom ban pau thei ya kan dengan job ban ai lan ban ya kun chi wei bet pum ki ban chawa jang ka The registration kan long shi hajar tengah by register but it forms lah your reception jong ke Don Bosco Youth Center nanti bila akan download for FB dan Instagram jong ke Don Bosco Media Network.